Leure. Agire gatamari. Agregatama. Yes. It's a man who lives in his good old days. AG. Agregatama no ete AG. Weto boigwa agre mcherule. James agre orengo. Weto agregatama. So he tells you maleto maune male mapi kilo, you know, hand picked. Yes. Agregatama ikaraga in his good old days. Yedi kwera oge akwemenyerera bego nini ne wakure. Wakura ugadali. Hedere andali. Yes. Nje mpicho punda mora iroka wa kunjigirira moko. Niye yathenda heagirwo wakwa. Mpicho fuyo moko noyo ukurite witagwo kiengeire. Moka gana karango wakwa. Ndio Bishop Emeritus. Ndio Bishop Emeritus kiengeire. Ega bongo. Mera murena wa kidao sisi ona ke no alore theory ta wete onjoro ge James ri. That is what happens when you don't plan yourself, you live in your good old days. You got that money. That kind of person. And they get what it is. I think it's still operational, but not very active. Although it is, back in the days, Kerio Valley Development Authority. Oh, KVDA. Yes. The last time I heard of KVDA, yes, I think in here they are all in Kimware. The scandal. I'm going to keep lefty. Keep lefty amolo. Yes. They want the kids to KVDA. Kerio Valley Development Authority. Yes. Nanyagaga. You know, every time when you go down, you have to have lamentations and you apportion your historical blames to someone or somewhere. Yes. Now we are near Kondo Konda Buti Video Kapira. Ito niacho kile futu along the way. Oh, ne mamutigithirie ira. No jokanga hole aro mondo no kuma ya mabutire ri. Matiathere kirie eno. Matia nini na miaka iri. Na maso na ti okay. Gabute. Matiori akanyo ni wangethe. Moni yengethe ki. We mwene. Na makehingolero mathitango. In passion kwanja kuri omuhora yosoro kuri ogwo. He is happy that nature served him justice. No, he is happy that well, not justice, revenge. It was served cold. But even in his moral sins, back in his good old days, he was quite traveled. Yes. Na umuthi uyu uri ni aruta wira oriri ahota. Ni ajaga ngodu. Oko keep lefty. Ni ngodu icieto merino. No cia kuriro muno niguo what do you call this? Niguo ya. The farm. Ni cia jaguo. Ni cia jaguo. Riu ni akoragwo expert. Ri ngodu okimieja ri umiikaragia thita mwana. Ni jaguo irwamite na maguru mothe. Umioyaga ukaminyita maguru ma mbere irorete na kuri urorete ukamitinikiria. Yes. Nigetha omieje. Ndingithi kundu tondu hana ikara thita ta mundu. Yes. Ukamenya akarekia geke parangoto. Ani hana afane ejua oguo muno baya ni hana maithota mathudia na mwiri ukanyiha ani ciamba kuhingiro ikoragwo niki leo. Yes. His only claim to fame ne mbica huriwe kuria Tanganyika, Tanzania. Oh, hende warutaga wa KVDA. Yes. Ni athiete kundu kou. No muthi no endagia guoya na mbica tondu aciarite ta frame gwake. Frame cigathi na raini gwake. Mugeni oka no mwaka murutire kamura. Ndi mwira nye muthire mwana mbeca na maitho. Ngira mwira ni ndathire Tanganyika. Nderia kware indo. Nderia ciringi ya Kenya ta heka ko. Eca heka gohoro. Yes. Na
yale fario ni ahetwo huritwo biceru anyitete mbeca cia kou ndaci horaneria hari atarakia ri kanana manga ri mbeca iria ndaneagwo no imure nyothe muthame guku watarwe murwainwo ni mumo no uthamire na tiga ndabutithirio ni undu riri niona ndaragirwo mawira Tanzania yo ndorere ikionanie ni thire muno na ndamenyire wega ni muteti umwe wale gatuenda kuhangira ke andu ao gekionwo ni nie muho nona kuri oro uguo niene ndacokanire ino jegodo ni ukuona mbica ici ino haha ri ici ndai nacio ni ciringi milioni 4 cia Tanganyika we ndi bahutia milioni have never seen that ni ndanyita milioni uguo ndoko milioni goko milioni korage thaka nienda kicenjanagia mbeca ngaheo kondo maje taga mbambu wa Kenya ni uri ari na ciringi na kou gwetwo mbambu matie ndo the meta guo kou ni ndahanaga rondi mbambu wa Kenya ni kou ni twale ya gwako ulale ya kiheka wake manisia sorana gatia la kinya ko mirembo ya fueri magetwo Zanzibar yes mafurahishe bambu mbiciano ona leta mechurorie mbiru yorona yale keto mbia sigana ishine la vega aude nengi magana mere ma 58 nesio twanyu wao tukomwe twanyu wanjo yeto Kilimanjaro ya kou nenda aranga ithanduku ngakeithia na ngarokera yathura gutererio na ndare ndari salamu yendo ono nu indorore vega mbice chire ndorore vega muno oyo ne mwinyi oyo inanginya na maraisi ndio niye kawage ya kanani niye sigane nduriri woko mongeira oteithio kwako wagatama na ni atoirie noti ya ngiri ya kou yes well this day ngiri kou ndiri undu yugite no ni yigite souvenir yes eno lege ononge noma ige kune ino rona ndahiro le mustahiki mea wa Arusha eno kwani ona tawali wame ona hando eno nile kondi kumimenya Arusha mjini netayo kada hivi ndio mati mona ndakoretwo ndatwara Emali town choir manyitane na Arusha mjini eno nayo ri ikwenda kwanira ina ngo yuwa za kuiwale horo ole mbunge wako wale mbunge etwale kaundu wembitezweli inati yale hani nile ko lenge tiro ba awa iyo nyumba ni teja wa mihirigo nera kwena tiga nendo le icho cyanje kiri ogwori nange ukago futu wale nenda kwezo le kiro da pale ine yago die Misiri ngia kuonia le uko ngere alegesa na njia rubacia Firauni ya Firauni ni kaita hezeirio muno
Nengera ngonia mbica ya mwapi wo. Na Musharraf. Na ya Sir Arafat. Jay, heck do it already. Misfit. Yes. We socio misfit. Misfit ni here me get tiganite. He do dia gai. Okay, kora you are a total misfit. Yes. And I any story akamani kana ka umete Rugongo etu kana kuheo kanya. Ni undu wa ukirora marginalized areas. Karugamiriro hikiwa Itonga. Yes. Na gakirito herwo ni horo cio muno. Karito herwo koragia andu a Rugongo mari ukari. Gaciajie. Never know it all kundu. Either thought imagination, everyone has their imagination limit. Yes. Hey, do stretch ago. Don't imagine makiria make. Mahau. Tadu whether you cannot do yana mesi makora submarine because your imagination will not get there. No, as you horo Alexa 570. Yes. Imagination yaku no ekinye hau. Range Rover Velar and maybe a helicopter. Yes. No, the horo a private jet. Modoma uga ni makere. Ni makere. Luga mono ka limit ka imagination. Na rimwe ni wetagwo handu. Especially we Rugongo. And when you are young it even hit harder. Okay, to handu taruke bashu. We na makuzo maku. Makoro kanairo. Yes. Weri. Dwe mundu Rugongo ri. Ni akona nguo cia guthie ki. Cia guthie handu. Titago kuharuka anything. Rugongo muno ni akona ona ni wira guo. Ino ni nguo ngithie ki. Ngithie handu. Cia kumithura mugunda. Ni kule nguo cia kumagara. Yes. And never mind. Andu au hatiko specific. They just live with hope that they shall one day go somewhere. Okay, yo ne nguo ngigutwara handu. Yes. No na ne specifically we faga nguo ciaku. Ni ufaga cia mileage nene na low volume. Low volume clothes. Na hey gire cia gutwikanga na giaku. Riu ni wetagwo kundu bash. So kaigwa riu makuzo maku. Ni merete ma vibe maku muno. Ni andu Rugongo na tu vibe. Yes. Yo Rugongo na tu vibe. Ave tu kana tu unique. Tu ala heka flavor. We tofauti kidogo. Yes. Na ndu ana au kana irori especially kana guku Rugongo ri. Aka keido. Ni mona we funny. Umete Rugongo to story twako. And you come in handy. They find you like a contortionist or an acrobat. Contortionist trip. Ni andu are oya akuguru akugira akiande. Akenyogoda. Akenyogoda akaharukania moko guo. Na rimwe ni maiguithagia mundu thithimu. Uni mona wira to character to na to manogoraga. They find you animate. Ani mona ta marero era cartoon. Oruga kana cartoon ka mundu no in 3D. Ata marona gathene makaria ndwe ona kiria tumato de gathene makaule kuona tu mbere ya andu acio kaya ta gods must be crazy kagaho ngalia chufa ule to basta icio one you aba kuona we very weird tondu ni uyuka na farm produce. No,
ni ukora report uhurite na mucie na ni ngathi gwatata ni ndiretirwo muthenya muna Brandon ri ni aranjire mena bali ni andumeire ki invite ni andumeire invite na fair mami wona keke gwatiri aikoni uguthie kwa mwari wa maitu ucio ri ndungithiurungie yes na kondia kadafu yes asien na nwe gakonia gatiohekaga kena kigwa no mwaka githundia oke gathayo wega haha iguru yes gaikio occupy iguru yes na kande kwalitwa Justin Case korire ki on transit we wathia very up market bash we kija kundu ku wakona bash ni ajirie yes tikwamba kuheana instructions irio heirwo muci wero ici ni cia muci uyu ici ni cigatwarwo githundia na gakonia gaku ukaya na instructions cia riri tata nduma icio ni maita meri he ciaku na tata guongi ukoragwo ngongu mami auye ni muona na ngaga iria ni ria guku tore tingi ikara tata wa njiro igwa ni ndiroka yauye ni yathirikanire ni wetitie thukuma cia kuhanda ugakimuna ciina mugoto aire wigire bash yes wetreirwo cerebu wa Rugongo yes nyagatugu massive wali othire haria ubanga nguo ciaku toti wardrobe ni he wardrobe ya Rugongo uko undu ni thiro gikatoni kinene ugakiroria na guku eno wardrobe yaku yes ni uthire mwena wa nguo ici cia low volume we uthathuti ria kara ya igoti ikorwo he iguru ibungo icio ibungo ithano na igoti tiko mondo cia ya iguru no ya gwikira kanyamu kara kagemagia mondo no ici cia ke ya muhuro riu no onekana we very plain na uci ni undu wa mawira ma Rugongo he mwiri ningi utangigia ekirete yo na mubuto wina ma pleats na divanya andu marithia ko fashion Rugongo mundu ekira igoti ria thuti na ndekirite tairi yes shati ya kola ya shati ri yes akamikira iguru you don't look very bright divanya no okire na kaundu kau hedio ila mubuto wina tanapu na kafuja karori ai die bash okay ro shege gosh au kwa kuna theme ate thimu theme ya do kuria andu magwikiraga guku irari all white andu marare mekire nguo cia white itheri kamuguru kaga kuria nguo cia white gwecha white ngiruta kunie nyagatugu acha tureshiririe ni ureritwo it was a theme ya all white nginya mubuto na nuona we kwaja wikirite thuti ya black seriously shei you know confuse modo wa Rugongo all white
kwanja muvuto mundurume warora ko ure okora ne mama home mako ure mayoyo wazing mena all white bekita mashati man white man Versace yes sneakers ya white itahana sisi ya rangavi na matika hii gete oria wewe ikaragira aikariria metha karaga ke okay it's okay just come in it's okay we'll just we kafuja gaku kuora ni wira okay we just ingia tu nayo okay igira no abire wandari ogwa ndure ini thim ndothe ni white riwe uikarete hau ri wana ata kai mundu le wako igurira ndungi tipo Guys, this is Gathombe. Is my kuzo from Shao. You remember this guy? A guy chapiana zaka good story manze. Hey, Gathombe manze, we missed you bana. You're still in Nyagatogs. We are still there. You claim to fame ro ogole ore gumono to ni ora keyboard. No abo kali gore theme ya white. Adoya no makoro me their proper frames of mind. We cia no umenya gatona nguo cia white. Okay ngija kana iro. Na ne uma na konia. Na we bathire kuiga kauna ke ga kianda. Yes. Otuika ni Nairobi matuka-ini nginya kirere jua kwa Itonga cia Rugongo rwa kwanyu. Wewe ukazi yako kwira atiriri Gathombe Gathombe toka kidogo. Gathombe, okay, your look, it's okay, don't worry about the look, eh? But you know something, you'll have to get rid of the tie. Leo na tai wote kudoge tu. Na tinda ihu. Wala mundu ngeta weka do to do evangelist. Ala mundu ngeta do to do evangelizing. Rojo joka ini wakundio kiria maranjua wako rathiki ro tinda aku githaitha DJ akore to marinda play to marinda by Kana Kaluse. It is the one eating now. Baby, come down. Na madhuti maku kuguri amondo mini matiri ora oro ni rugo wana wind sock keda Reure. It's about that season. Maogona ni macokereirie. Yes. Mweri wana kinya haha riu ri. It's a mid-March. Ona andu na January ni maibanga maundu mau atiriri. Ugikinya Easter ri. Ni tugukorwo twakinyanĩria uhoro uriku. Uhoro ucio. So from April it's events hello. Na events gutire ikenagia andu ta iria murathi haraihu kidogo. Na twaririe uhoro wa marũracio ma across the road. Ni magathiriro. Rũracio andu maramba kuroka mugunda na gwika mao ri. Yes. Muriruaga thiriru iyo nene. Ndwe ona enderio endia ni maruthagiriria makona enderio matire marebanga. Ona matire mararikia ko iruga. Yes. Ababa muheida. Makomeka atia. Makoma marikia. Tone ndi magira thufuria. Nende rureja.
Rwaire rwatumanwo. Rurenja rurahuthirwo rwathoni oya maroka. Riu ni ukoraga ri. He musemo uga atiriri. Latecomers eat bones. Yes. But that musemo ri ni ringanaga. Na the nature of latecomers. Not all latecomers eat bones. No, not all of them. Yes. Ni ukoraga ri event ya fangu especially event ya ekuma guku Kanairo. Ethie Rugongo. Nere dynamics. Kwa do the very good timekeepers. Na twanari uhoro wao. Ale wigua thaa ithatu mesubukia. Magetha kuria kuraire thabutha. Mera na pareno yana Kuruta ni ri jam muno weekend ri. Tukakura 10. Nere atene. No ikoro we andu timekeepers good. We kore nao ni uri tuhagirwo. Kwa ndo matona kefi. Na kwe mabanagia nakio. Yes. Rucine rwatene. Fio. Wakora thinacara ina kuota. Megirigiri. Yes. Okay, uria makurie kawangu aretha cigana. There are those however ona wa metari ni umenya wega chances are me ukinya ugicokio ngatho. Yes. Na matiko andu eri kana thatu ukora ni gikundi. You know everyone knows their groups. Ona ni umenya group ya muthonire acio maiko mekura ihuri mega kira. Yes. Okay, maori ati he mundu huriire murithi. Murithi tutiarĩtie acio abai mutige kumahe handu mutige mahe ha kwaria no ngĩona onake ndahũrĩte ndarĩ hakuhĩ. Yes. Kwa maura mukaigua tukite guka mukinyite ku tukite sana ndĩrangũria mukinyite ku ndu tuhena ikatwendi mwe haha exactly evara mundu ndarĩ arahĩtũka mbambu cia harĩa Juja. Ndahĩtũkĩte toro na nĩ hagĩire kajamu ga Saturday. Muka mahure ni murahĩtia aca horera muthuri horera ni ngari ore kũtherũkĩte twahorania. Typical. And those people have a way of make good. Yes. Moka casual. Baba makaira bypass. Makaba makaigithia ke. Kanyama. Nyara me na atri. Kuria no michere. Na Masahi na miski moya andu. Pani eno nguragira. Mazo kama mahaure. Marethio gikoe giaku. Giaku ya Rugongo rwa gwitu. Yes. Makaba makauga atri. Asa mundu ino mwakatobo promoti. Yarahingũrie kawaina spirit o wahe tukakimakia. Makoya ditua. Wakama wakauma main course. Mathi pa promotio. Samu. Yes. Samu akamenderia. Makoya assortment he mundu ukona record yao kiria mundu ahuthagira. Makorani atiriri. Kibe. Oi. Odozi waku arahuthira ki. Ona mati mwe mara mwana fa. Nene amekabe. Mwana gara kile amekabe. Ile koyo. Kile aga kuguarana. Alojo maziko mokete event specifically. Moka road trip. Na docho matirigaga. Todo makona maprado. TX 150. Yes. Na kawana bika mga kona mu firuda. Mu hybrid ndo ga munyiwire. Na gari eho etagwo Mark X na crown bus kwisa maneno ruwe wa viru dali nigetha fiti ni ri ni ukoro na sound box ya JBL. That is his contribution. It is his claim to fame. Reagwana jema hura irwo thimo ko mau abo meibire abo nake ni ahura thimo nyinge muno ine nginya negerie mukuru wake atuhurire arabu mucenji arahuma thimo ine yakwa oke no gari ke awe Samu
Oi. Okay, tane ke brother. Urenda tuguithie ngari riu. Ne tuingirete county ya Murang'a. Well, that's telling you nothing. Ndarenda gukuhe pin location. No. They have a way of playing with your psychology and managing your expectation. Your anger. Ya kura muthuri. Ara beto tigetira urage twetete blaza. Tugetira niki? Niki hiki ke muthuri. We katiriri yako kwina ini yako mahe age nyimbo. Agora mathundagia hau. Moka kindu 522. Partially intoxicated. Yes. Ukona mamba kuruga maharia. Meteire kuheo ititono niko iguru. Na bako na mirembo yao ri. Yagera thutha wa hema ndwiri. Matukane na andu. Never mind, they are very glaring. Skimpily dressed. Makona tamatukana na andu loko. No, they look very different. Kora ndio the hama ini majia kwihugura. Kajia kwihugura. Ciana icio kwihumba ogua. Na ndio no mareka TikTok challenge bagithiaga. Aya na maretu matiike. Matire nao. Yesu tugathi na hau thutha. Andu hena utitunda riri akahurura. Makeyua hiyo. Makiithagia tugitwa gicagito high five. Sasa remba tigina mbere. Regwa gukuya. Sasa. Hai. Niaje. Ama kinyoka iwa. Andu aria tugwetagirira. Ni makinya ni undu wa mathane ngwihoya uri uraria handu-ini hao. Gitumana ngiriire. Mugithia na mbere kuheo ite. Ni hagi uri ukabarie. Hao kana karagia gakuwe gatungu. Spokesman wa gurupu akona tha na bete inya ici ndungu na karetha gatari moko karetha jacket. Yes. Aitanukaga gathwiti yake geto gatikana ka mundu uria umbuka wau eto juicy eto ona ba agucia juicy. Thank you. Yes, I'm going to have one of the Oswa. Sorry, the glass of Hello, was you? May tell it to it's your brothers. Forever brothers. If you forever brothers, then it's where you tap on your brothers. Try to kill Pioneer to took to it forever brothers. We can't, I know. Korea, wait, I was seeing confetti. I bypass the corner. The last year, you help me to Otanita election. We got 12 recall to the Italian. Urai lugi. Ya so de ni tuko tuye to kile o le jobla igwaro le me. Duali so hani ni tuko na yara along the way. Leo ko de bole no share te jaba. Ni jaba to ona kuri atuko la go ni sa ma o mai tu. Actually lo gamba mrevi. No la se mani ya la sio lo.
Nolwa lwa maso mure hivi. Dragia exhaust pipe. Na nishale giroba. Niale ha container sedu yake. Chale giroba. Je lego kiala o que wasa Flavor Brothers okay. Por evidente ai que coisa batia boca. Rajo. Rajo sana ba oye mo na le chokola no mo visto moini. Eso ya la yona que o ka avege. Ne je mo si menya avege no a groove no. Diga avege. Oka. Very fast. Makare yaro boy. They take over the Nekirori Gathaiya tiga kinwa keinge makaba magasi ajamura kiraundi kishaga ito kahura rwe wewe thuri to tungutwe na bia sekirete rofa kane makogereire kwa bagwe tuina ginya Saki Junior no bitugo kozi muludu dakora go Oisa manda Alodo joso do amada emocional so tiri adolu emocional ne wose no to sele ido wose lo kidogo no to sawa ne toge aina to ina do re bolu turinga ne twage oka na masoka makule kado ale be kuluzete bi harabe ine aturo jo atura ena kasin si akayire amahala makwa meiro lege damo la todwe pasika to ti azomi le twada go domi ya mara katia mama ne try so kadire try oiro jone dia hola ya lo ge tura to kana istuna ilia sai stoko to ki afegi eno ne slip eno ne gwada MC wa o confirm yes oka o MC la meladu eduazio Frode Fabrata ani mamu Kenya ne kwada moka kaige mazoka ligi thank you ne magi tunegera 1.4 million Pero hadrika baje kwa ne mari idare giremwe 1.4 ona kadrali we kazi ya Messi ole kala mokani ni kala tura hotire ko soka nelia ni hida tutareke jaja ale na leine ni mrake manya tura hero was all 2 weeks ne tu vagaga na to tiye te goka ne to go na le go tari o tu de yaga Hey, alwaleo me kuluzete makali ganira. Alwazio mara kile mweke event mure yeki moke mamokune. Na le dona motu gaziri watu tugazaga Nere atwale skuru kiago dho na nodwa oka maiko ne wenda ya maguru magari meta road cruiser na ni agunyira gari ya mutugaziri maguru lero le me na ugani yako metuma mana na spare na mutugaziri ni watu reze nore daite siana le murakire nesugo kule oka karaoke the fabricators na niyo hezo contract ni county ya megori wala na kades kinaiti ya kuru nyauge le koma laisi magala mele waka wiro ginya gemi ginya kenyo ziko no gato ikarauka ele baide ro boro ga ya nwazo I'm telling you.
manya weight ya chufe. Yeah, wakuwa. Oh, jamalisa customer. Kaza chini. Niki. Experienced waiters. They know the weight of an empty bottle. Na a bottle in a content. Yes. Na nimo ihinda riria angehe an average drinker. Yes. Consume a single bottle. You see on a 11 nation the threshold. On 11 the threshold yaku. And it is not written anywhere. It is just transient. Leto ya gari ikara stage muno. Okay, where lewe ne thie ihureri ke. Imeja. Thie shogera hari oguo. From wathi stage. Tondu riu gekeria hau. Yes. Aria nini methi ni mahota kwanjia kuma. Yes. Riu ni mamenyaga. Approximately mushu for mweri. By my insinuation, uheo kido 15 to 20 minutes. At most. Ogeje kodi na nuthu ithaa rimwe ni waje utuika liability. So you have occupied the space of someone who could be faster. No akuhiriria andra makoma mekireirwo warning ya no idle sitting. Yes. Na ni ro ne maweita muno ihinda riria waroria uthio TV ini. Wekira ne makuroraga makona ucio ne mufira wa ndagika 90 na extra icio ne 120 chufaisi igere yo mundu waku haitha na kwena maigira ko especially kwe mefiri no menene utaikorwo ya ine wega na management ri ni ukurituhirwo wetetie bitara emoni Wewe bitara emoni wale muvira wada ikanaite. Yeah, fana. No. And you know it is a talent. Tare ugo bitara emoni ndo ngota kumeigana ni ati oweita kurora ni uraku. Ni urakunda. Na ni urafuata kagi. Yeah, ni urafuata kagi na wiranda ya weita. O akuroweka ugasip. Leo kuiganania hau ndagika 90 ri. Na weita kuroga every 5 minutes ri. Nuona hali itha mundu makunda maigana. No nyihirie ikunda muno. Yes. Uri nyihie. Yes. Uri ite. Acio na aria moekaine ni weita ri. Andu abitara emoni ri. Na gucuna cuba kwena mubira ri. Ni macokananirio methe mwe hakuhe na riko haria hatogaga. You have more of a liability. You are taken somewhere near the urinal. Haria he commotion yothe. Kana murango-ini haria heho. Yes. No tona TV wega. Yes. Ndungithio ikara ite ici cia retha. Cie ifungo. Ndungiikarira couch. No. No ikara kwanja ite iria cigethi kureregetwo. No mwaka wambe ukirore ugiikarira gitiga gukunye. Kwe moragio. Customer musiwe nini? Ndio maana ni mashoni ya bitara ni muno ndo amufira. Omwaka ugasiriri. Umekesha nyama inakam. Umekesha nyama na miraa kwa mdomo. No, aja bana mirari. Matire faida hari kirafu. Toti arie. They already feeding. Ti anywe. Masaidika kugikorwo riri kirafu kiu ni kiri upstairs na upstairs icio ndithiagwo muno nikurugo mathia kuria kuria muri we ana mundu hurite set uguka customer onekana tari muguri ni ukumukiriria yes ukuiriria ndogo
Ukuria ndogo na aria ko traffic ya nyau cia kirabu. Ai.